Чувашинре сырбахузан хүделев чикине тунызен патырлықне халаллана шулдалық пешленже. Сагырвуны жол кайла шыпшак вғытрачева ШССР халық комиссары зен канажа республикара хүделев чикке 20 жен калаган постановление гларным. Шавгунах перин халық хеже бегенне. Валдивар вғыда астваганзем халиде бурхан. Ветеранзыне чистаны май Шубашкарда шак пілдерішле пулма халаллана шулдалықре эшхеле пәдемлетреш. Шопталоп сагырвуны жылгаялла, хайыр фашист мускалбатне живгарны жоқ, пиренаса негугамайзем, лумба, пурдоба, киркабада да керешебе, тышмандан кезене чарма булдараган, тарын варзем жаума бушлана. Чук раштавда такырла жүйе кезенже, хрехпилі градус таран шартламазы вечатса, вишшір сагырвуны жухрымдыршы хүделевчик кидуна. Тылра баттырлық кыдартны ветеранзем паянда бірінбех. Хыжыбері шак уява келмеде вайдупры. Візене Чувашин бушлығы Олег Николаев хүделевчик кене дунаранба сагырвуны жыл житнене халаллана ядарлы медальбе числары. Пызык хисебе девешнезен еженже Шубашкарда бұрынаган тоғырвын ұлтырефи активисті Бранюхина, тада тоғырвын закырды Елизавета Прокопьева бүлжеш. Варжыва ғыдынже евір бұрныжа ветеранзем лайық астывашы. Көрежезембе, чалма бұшларамыр шын жүре, хожесем младукпа, пызык младуксембе, лунзембе, еслесе, епер чалныне, ожа топрана, носилка байық шеден, епер кайтап тоғаттымыр. Пармаяк самбек, ислене сиве, шындағайны бе алземде, исле, алшышпада болен, шынайсы, күні бе, қаш болмазыр, шырлы білмезір, ямасы да, ирек кайны. Шамалмар, и вон был зигет, ашлене рабочий день. Болтыран вышла за олтына ждете, слепер, буник зигет. Хер градус пармаях туда чалынчах не. 50 болса. Макрабе форча килде. Макраб. Еп печенех yoндық ялда. Ветеранзен ешпаттырлықне халық азынче әмірлік ұпразағы варастелеве республикара пиде бұзығыш туза ертерні. Пирін телерадиокомпания Самахран варша ачизем тада хыбарсенгілары менче вунжар тыл ветеранын жабиберге галаза кадартыры. Унзыр бүшне хүделевчі кене дуны тапқыра шудадаган тепчевешезем, статьязем, фильмзем күнжуды гурна. Көешре уйрымақ Чуваш кино патшалық киностудине балыртмалла. Вол немелле югерні тышману рекундаан бустыр вырысла Чувашла фильма халете тәрлі жыржывра кадардашы. Шавынбегех культуруба вереню түді мінче тұрашаганзем, куравзем ергелеші. Патриотла еше веренекенсембе волонтерзем, шыравушканезембе архивсем, тәрлі массылы информация қадырызем хастар худшынна. Шубашкардагына утмуш кулачизем, тыл ветеранезен азаилевезене ширзаили себе дұрышна. Окоп чавны райынзенже болза, хизеплі вадызем бедел болна, интервьюзем жирна, сөнюгерчексем дуна. Материала бұқса кенеге ғыларна. Театр зембе, концерт учреждение земвара, спектакль зембе, ядарлы постановка зем қадырлене. Эш патырлығын темебе, юрозен конкурсне ертерні. Чеонышлы зен еженже, елжі крайыненже Патрик Кельхорне, Александр Никифорова, Шавынбегех, Юрий Семендерсов Видорах, Валентина Двойнова, Хайлана Юрра балыртмалла. Куславка районенде вара кыжал сырбах узан хүделевчик кене халалласа азыну комплексы дума бұшлана. Анлы эш темеше тапқырба булад. Комплекса туллен игебенде шерен вишеміш жылда худаяма балырдашы. Чувашсен варшыва ғыдынче патырлықне жуда илсе кыжал Россия президенті Владимир Путин Шубашкар эш мұқтавын хулы дезе указ шереплетні. Шағы баян пирін халықшын темірен бұзық парне жұкланад. Азате азан незен патырлықне ялана хасрадыца тыван жыржыва мұнашланза бұрынар. Чувашин ғыларым вале Алексей Енейкин, Вадим Владимиров.